Amen. Zungo dapslungo te pilgala 2026 Allah rango kambona te ndape ne new year dala ne ti ankpla ton wum shelma ndole yini inkwe pu ne nyetu dumana woni en son te sha deso new year dalma traye ne bonnum kanir ne tonum karta nasara jibona en zanto yum pallongo pu deso zungo dapslungo te bona te lenyanya sol wula kan leyan dole enche kan shi nyabu karyi zahra ndwe. How do I develop a clear vision? How do I develop a clear vision? Ti twas kayene ti endin nasara 2026 the palata lai nitinya nevo shaba mal shi nyabo nitinya nevo shaba banuto mal unwo kan bon na tatamla na tumtuma 2026 will switchips dinam kan leyan dole karto non vien yelanga enzantuma mala jongo silmi wumdo madi kanbo ndamalla dahmana de en songba biya dama tempilga deso ji nyawum de batalapa tra karam tudumana won kunne kar yelto na naptal ne kallo shekul ji nyam ne kallo shekul ne nirma ne ba kashel ina tira biyo ka 2026 tuba bwana te biya kamanta ba kashel ne tuba te yela niveau shaba ban shiro woni te ba biya ban shakam za dan nan te biya go pune dan nan te dundon pune dan nan te tumashe dan nan te bon baga te man lo shel kamsa leso ban boy ban sha jinya be vision dan yela shipune yelle kalanya ben shel dan paner bi tumane silmisine tiene both spiritual and practical dalilin zo katia yandere bi la shipune anin na benyele amma katia pune akulle herlama polone deso dinya ninne debo doya the you know comes a ban shekyo ami am born 2026 ayule angalgasan kayula yingna karabieshim ama tanan ban shemo tun ka ti hanma tanan ban yarla ama nyin yarla atumane am born na tun shebieshim an yarla ati hapuna tanan ban yarla din chakata na is spiritual. Hallelujah. Amar patalai na liya shel an yarle nin achapunuma nirto yizara nin pune nsonga kashin no to chan entapal Jeremiah litafi sura petanata kan le debata katiyan karm kapilga to twasu Jeremiah litafi sura petanata kan le debata pasane ba zungo de patallahi ne talab karan Jeremiah sura petani ata kan la ta yinya nga karayel bolma kan garga kayela yela karamane ben shingadin su'a ka bu mile lab karam bolma kan garga kayela yel kara man ben shingadin su'a ka bu mile te ba zungo asba ngoto puhe tale to asititi kamana ne yisham ka cika shi ka saka haga wote ka jilma na pawo labna yin tuduma na wasa amen bolma na kan wula kayela bayyar shanga dan su'ai ka ba mil zungo dab sungo sura ma kayane te kadama nita magati ne shine ka boye boise te kale
aman labr matere te zaha nira kpalata lai ka yesu ka yelo mun kam nye yil yidanke tirabe ke gwanda danshe ka bane yi dan nye president ma bewo te yisma president ma ka yidan pa nyebo labe yel kan wum vice president bilsin yetimle dama zungo de patala nan labtile yetrabe ke gwanda danshe yaka yeto ata ina ne yiri dan nye oyin ma president ka yidan pa minye vice president zungo dapsul wonya sula president nbanza habeke ne vice president nbanji kenwo yati yi kyokule halti na jimpon nangle haldi pun katiyinga haldi pun katibyawo pune ye zungo yungo zanchang byane de yakar yes president na min vice president ma de balata la na tishine ka boy 2026 wula katle dile sumne ne te yilmo bi yibiane nsu za kan twasir zungoma yet tinambanye president ma na vice president ma yati yi kwenwo kule duntonye yungo duntonye nawo mbe sun asba yama da basam ne zuwa ngomi biana gare kala tuma ngo betu ita labna pena boy nyanya nirba lan to tumna latu yar balata lahna tishin ka boy nyanya 2026 yum palungo wula kat le borna te yambie te yilungo wula kat borna re bie bonum na bonuma lesum ne te lehna kanyele te dundongo pu kabapati ne vision is not invented me bon invented ben yashan adam biesha ne jinyam de mana de pela so mbelo cheko nyere bang na malezan son ai it is first received to dear la jinyam to do mana awsan den chakar patala nitbatam Jeremiah sura pitanata kan latana yashama bulma kanula kan garga kanula kayela yeshanga den swai ka ba mile yeshanga swai ayin mapuna albarka swara be adundon mane albarka swara be atumashe albarka swara be adabilin pune albarka swara be abomani nyama pune albarka swara be adolin taptal amin apa adolin taptal amina yidan dolin taptal pune ama kapana atubuhala yawe akunyele aminia bambi shanga katukulia mmelzele kata yismatai bambi shanga katukulia mmelzele kata byapune karakultaza president mabiane mba wumne yisama yebiane vice president ma yebiane yati kuli zungo dapsulungo yade nyang ya yungo jana nguna sba halka yunte zibdi yindala kele kar nyang ya jinmiya ka boy bonu bokatle ntuna inyetum borna tinyeshel dama dum sitima bi yeshel pa te katum bor shelma ni sami ko bor shel wato kunyeshel mo nyamma ai janchen le shekulo loro kamanto ke lift kamanto suhi kaya kina atu kushema shele wo shele zanga chanti shega de ma ba mi anche shele ama ngo mi onche shele ai kulungma ngo ya no zanaka she da ma ngo pulo kan kwara ya ngo shiwan kun shele ngo kuliyan same de mi mositma dama te pamba mi ton kun le shekulo ashiya bona yin ma bishim ashiya bona tuma ma bishim ashiya an da abun ma shi abu akat nwo kan bona tinya akali dezo den kan ma akuliyan chen me dabsil kam la ka akuliyan chen
Amen. Kan pa te ben shanga den to sonte. And begin with prayer. Pilgrim no one soon. The check and repellent a sanitation. A boiler of was. Habitation can never meet in Pilosha. And check out the suit to the man now. The young to the man now knows something. Go what 2026 one bond to Yellow Bishop. Go to 2026 one bond to my bishop. Go to 2026 one bond to W Bishop. To dwell up Telnet Tower. Or want. Garaloko Gargati Mbama Yakaroko Gargati on Gargati. Hallelujah. So begin with prayer. Set aside some time. Kabuabuasu. Then down Tony. What do you want to focus on for this year? The 17 to Mbwaye Buasu. Then down Tony. Bokat le Bora. Net is something in Nkpa, net is something in Lehle 2026. Tijilongo, Bokati and something in Nkpa. The Tonaka Bum Pobling yet to Musu. I'm a bringing the Yakazmo, Tin young Daman youngly. Don't pile the Bayina, the Batad bed by now. Don't Bazatin young Tidil and the Saracen Chang the Pool. There's a Bumbokatine and something in Nkpa 2026. What should I stop doing? Bumbon let to them, Nin Chelen Mo 2026. Bokatran and the Tinga, Caritito Su Gargo, Bokatran and the Tapolo Pune, Catito Mursugo, Bokatran and the Tabiwum So Pune, Garnium Musu was antity 2026. Tibang no Mokatran and the Carbosong, Mokatran and Carb, the terror Vinated. The Muna Patala and the Bank, Mulong and Sumner and the Chile, no. Intimian Mahal Being Kulia and Shia cut to Totaba Zasumba Kabikusia, Ayra and Katato. Kabisha Kabandra up annually. Basing at Abian Catanana, the boot. The Kulbasaman no lampiat of Japo. Jelen to Manao. Bo, and Dale Kagawati, Bondale bit of Japuna, and pardon Sonte, and pardon the check at the Javier, then into Anna. On Kagawati, the Mibang, Mulan to the Chenamo, Catacheleno. Carpatala to Buabago Empire. What should I start doing? What at Rabanang the Carpatala to Chilganang? You mean now will land so young to me? Mbwamia Yana will land so Yaring young to me, Beula. Catch in the year to Akan to Asma. Amina Pa, Amina Yidana, you go. Kayang Sa. Kayang sa Banela kana jang to trust shaba yetwa Deda zo do mira kam na katne so adwate ko pa ka to so ampare kaya to trust na kante ma sa pa ta ka to sura adwate yana na May legend Marshall. Amamina Paconco Wusu, the Patalapam. Kayul and Sanya Takatan Shelma, the Numpusulated that one Naga Kapima 19 at the Paca to Surat. You mean a jacket and Nunkatan Kachetama, the Bapalaso, no matter land of Suranawan. Kamini at Washamabianka Kutu, Adikutu Yaga and Yelama to a yellow Wusu Pune. Karinya mina ko kan tusuru na won kan yar de don musmama awu me biabo to mbi yaga nwel de ya no ngom musma ama tan la sura do kan yar in ta kana shanga ha kan long to su harma nyamba bang na de don musmama ya kan ta kana hallelujah en sura teme
nang yada ne te karne Matthew sabo sura pishi ayika bibo ka kurkan le pishi ayika na zanga te paga pishi an wum yisa mashiya ne yesham kayel nirba yi nar nwele sura nawo ka yiko shelbere puna ka bon chaka te zante yiko lam ka bon te maliya yel ngun shaba de semene te non tuwa kayel mangle dire palata lai ne pa no to su na won to oyidana ka duo su na won nti opa yara mi nyangte 2026 de besem ne nyangte ya yel mi ya 2026 de besem ne la nyangte mba gum na mi ma shan yel dan kan lab yel hallelujah. What will we strengthen or do more? Bon lesson ne te la pense bete nang le pamya dinin nane te tab somo te nang le shamkar be fen yelenga ka ban ngolngo tire yidan nyasum ngolngo tire pa nyasum tin da mi ka shelda tum le 2025 de wene de patala ne te nang le pampai 2026 yati be jine to ku to bang tan ka da shin te shin mun alajin wayan yina bo atrale to nan da jen yel nga yu shel den nar den namu da tatamla nana wote bo mi wote no ka tra pang te manga yal ngo ka tra pang da te manga no wa de semne te nula de te man pang te mang mpai de ma dinin yadin song te din yadin in cheka te nirbai ma dulen tabtal kar pangsira den cheka te nirbai ma dulen tabtal kar malla de tsla tuna mpara don wa de wehna patala de te turno le ya amen katin mpolo bo miyan kaga ban swara on wotuma de patala na te maga te nation kanyanya amitin lan twasa tamshelma Bible ya shanga kanna ta ci hanbe Bible ya shanga kanna ta ci handa patala na ta nyanya ya dannam le kanna ta ci hanma disa mun ta karla ka ta kan disa mun ta Samson ka bodda ma buhan la ka ta bodda ma nan dan paharayi number 2 number 1 you begin with prayer there's all dan come to do number 1 man number 2 assess your current reality. Assess your current reality. The patala nation kale enyanya zuo sahango wakati mo enyukuliam dam mma be mvemma wula lenye biawo pompo biawo ma wula nye dama wansi ne kuto that fried rice beula once they need to order fried rice. Look at order fried rice. To come ya ni lopune you know yung kamza ya ngurla fried rice. Ami yi bang ni de point 2 man bonner yelti shama. De koleta la na avinyanya. Wakati mo sahango wula lenya te bjabo wula lenya mjabo. Assess your current reality. I believe aniye ne chante partiellement. Alere mianya ka bumbonum kan ndum bien koble ne sawo gokar nan tona aba pire don ku tona shel ai pire don ku tona shel an ke samlene ami ke samlene an yele 2026 yela ba fiel demi wa yina wa sanna hallelujah to bwana yon kam te dir karakara ama wansi de kokati na mel de so karakara ma tenen dile amaka genoro hallelujah bonam katie na kar sonte kazanchen kira tatian garla katum bona te di karakara shelma kati pirgoleti bi yibo bam gari yersino ku way wonwel wo yibo moy to yimina de karta pa de tulala yin
shel dum bobtum balama patala na te vete mangnyenyo. Put down honest answers to these questions. Number 1. This is the patala na garga boisson. Unkule garga le dinyesham. Amilsham asuza. Ne kani ya bensham de glab yala kamzaha. Shekuru bi bien eh? Bien eh? The patala na jin ka assess a current reality. But that's 7 exams. Maths 25% karanya. English 9%. Kami yel abona a defense. Ne tem den kanon wa nyine en defense. Defela a vision ma a jinya ma defela ama I assess among sango. Den young way. Ne 9% kuto defense. 25% kuto defense. The palatala ina karnila minti peta be hawa mune. The patala namula nambo saha mpai nira nang le shelma so de man men ye shelma nira nang le shella kuto sang mata pala la ni ma shukru bi ma ya kal yaw ni bang ne yer shelma gilla te jab kamsa. Where am I in my spiritual life? Yer patala na gargala la boisma kulu gargala denyesha. And she so simple and volunteer telling to the man out. Yadam Pulokan Libya, Wulan Laniel, be some of the person near so, and damn had to pagapia. Yakan Drea. The Patalana of Yamani. Deacona Wamani Yama Pulanyama, Yapulakan share. Be a Calbana tour, I mean Banubian me. Lima nyanya sama de wala ndwema disa kamine yikul nyelgre sama la yobo na nyere mbe tune ka fried rice ngobo na la ngwele sama wona apo kana ne twasir fried rice vimama professionally yepulo kabi antum ne tu shelma a ministre sanchang de polo le biela wala en pukpar nyama pukpar kama wulan le nyama en pukpar mane dentu ne mi pukpar la masham ami mil palabi ben yer shanga da bien ka mil su poga san chang de polo kam ni sham ka ba mil un po kar patala nam ba man ka ve man lan chang san chang la ben yara ma kanyanya banam karatu na mre karna to songma kandin na sara san chang de anto nya yili yina assessa man yadin ka pa bun kum din merba ban dir durba dinya aray ko nang jere be yan nang kala labsna te twanzel de semna bu ha man min jenen nang onga minde majin nang mi borne be ngodi ndurbo bonum no bonuma be ngun kar sem no boy nya hankal palle kar cekan ninnan da shim kar biyar konko kayiro ko amen. What is draining me bon le kul nyurma kar katatabo shel tabo bo harala bo hagoma ama ben shel bi abya pune ben shel bi adundoma de nyun na ga sa de blanche ka ben shabata de no so ke ka ben shabata banda. Hallelujah. De mel moto no de fiera yede te semina na paka moto nyim paka mle aba chuamme. Hallelujah. Dama ku nye label kamsa a gormdi yisrme ne bicanta da petro ta ka badana nyin puke aba nang na shelni nyin ma puke aba nang na shelni nyin ma puke ngo petro na ya
Wula ka de nungoti alang parsamo. Hallelujah. Amen. Eso albarka nguna na wannan nan tini. Ama taba shine ver bayar shanga den narate den kerka de lgra ka taba bang den palne lo shapul. Te karsa na tutonan la veguma. Ama sura 2026 ne ptilongo. Jinmo ka boanyanya. Yadine le kan bomani nyama karle kuna. Ya pulo kar palnda. Hallelujah. Ay nang la veguma. Goran shanga biano ya ngale. Chende shanga biano akula nchangle. Hallelujah shanga biano. I lore ko en domi nyam ama so shabya nyende min bay to kula yiyam. To faramin kana asalma. Da ban payan ya ni kere da ban ya kasa. Ka ku min no biyan to haben shaw. Nyin ko yu na dar sa ka ngum majin ngum ka lu so nyina. Hallelujah. De patala na minia. Let me dama 2026 jinma ka vi amanga. Yadene karle manla amba bangden yela sol. Shukurbe bishel bien bargra bishel bien intira wumsum. Kay ko jinna akaram bom kana yende. Desuna avi amanga. Bonle tarna yaden karle yel. Kazang dama enzang entil. Fabla Surah Debata Kalne Pehna Lamentation Fabla Chapa mine Fabla via Bible De viene Lamentation chapter 3 verse 40 Belsinya table kab karla ke wumden yelsham Makariyel Jele kat zaham te biawanya Jele kat zaham te biawanya de balata la na minya wakati kam kata zanda ta biyo ai ba zanle ai ta ne bishel kam biya lafiyan yelnga ama yelma yera ya shanga gonya ya shanga voye chibiya a zambu ma na kayan ban bin ya ka zo kunya ta yilwa musuma bin ya ka zo nyam min yidar mo musumo bin ya ka zo nyam min pa mo musumo zuwa dabsulmo yang ngarla la volma ngba ya 2026 la volmo bla yam ken karche kan yasem kena tudun longo zamia ye biago enya hallelujah karna maye ne katin malgal lamna ya wusan deniyan sonte ka ben yara non fiyan yara ngati 2026 dan parata discover God given burdens and passions. Discover God given burdens and passions. 2026 minya yi bor na temal jishel den nendoya jishel den kaldare den kalleso den wada kwalata la na mina na azang dama envenyanya yel bumbonam lenye den musma ntapune den yeden den yina tatamla nasana den yeren chanta dalan na tatamla nana yubna nyeshel no borbe shi. Vision flows from what often moves your heart. That's all. Ben sheldon den cheka aswe den chir aswe den tapsir aswe kan malgar atia par de polo ni mana on wora aji nyab na shira on kun lo ship ni ba pam wosu ni yeshel so wosu no daman on san no daman non she nyala wosu ni chanta gabe she ni ba yana ba kalgare yani robe yana bakala ka ben shel bakana nyi osuna yushel ko bol on yelgre nan la kache change ay baba wumne ya shamba no kalgare no ko wakane ama kubi ya shel na shen yoso dinya kubi ya yo mel di dunguna di bura dembe ko bo yelgre nan la.
en surame al bumbon ka sule chante asuma chante galabola sam din chakariyata ne lenyanya delenya insuna tunere chante gashel kar nyana tatamla na suniyam cheshel so wosunu bashel God given burden, God given passion. Dunia we ni shishel anyo na tatamla na onu ne biara na tatamla na ne son onu palela shi mazo kashir sunga ka nyera palbo. De tuna bo ha man bo so. Number 1, what problems bother me deeply? Church 2026 Timeshi Neto Guatema 2026 to one to church map Jelawula Bonum na bonum katobona tinya Bum bonum katobona tilena Karabia church map Bonum na bonum katobona tinya Tilam na win jambusa Kapati De Zanglan Nirba Bjela Nirba biara kar zangna kabcheka church kan yavle biara pune baba dwele wula kaso yera baba dwele wula kaso nangna baywa na tatamla nana zang shel nang sunu kayan labya che ka talab ba no ti media team no ba ya no to church ka laptop, church betiba laptop, church betiba kamera. Ama sonye, ngbanana na tuwa nang shell kar song na tutuma mambo. Ka de nyenyon go biel fuba kar pune. Ako na so ba akan. Ai. Jel mo so denum lev ka lera kanyera. Na tatamla na drama ala sama wo yerame nu wolle no bod nirbo jama duma pune no to nyene bo shabana to lebgo la yalma karmel san na ame nyela bane yino ti church mo na so ba akan nyam ban yarane sese nyam ban yarane nyam ne ya sese da ba yi la kar de na anya shel kar zelka ba gargama na tatamla na ngun yunam na kayen wore zanglam nang atar puno wore zanglam nang asone na liab ne so ngun yam pai malse bonama lenye yelmu sur shanga anya kakuto shine anya kakuto karmalla bishilan nang apulni na tatamla na tatama wohra on borna tuntun shi on bon na jima chang ntam ben shelso de so yondon don pune bon bonam kayen kena to dunnon akulen kena a kena kanya ka shuba mage ka furu yob sahamba isum na melsan ka boy na tatam na sol wula kanyen dole ka bani ya ka zum karmel ka yunya ce amen chebo kaya da na to nan shel amoyan parsila so bani ya ka zum yiri sa yina yulde so womine parsama wo bangma nan tole den ce ko parsama hallelujah bwagodam payi. What do people often seek my help or counsel for? What do people seek help or counsel from me? The kwatala na abuhama mpashele akashele dini nana besha kanu ama hakuja kangomoto kana mbia zalanda kamna nde mbalan sawara ngonyenye sawar bonum kanirba malna tamana na tatamla na tatuma wora dinya munafiki sawara nyindan zo amma dinya nirba malna bayel musula ninya shel kawzan na tafara na somba na tatamla na drama alza noro bonna no biya yali ya kaza dinya sun ce ka biya gon mal biya yelga inti pasara inti nachimba inti banda yol kuli de dabba
kasa mbala na ganda yana to kunyam lashi bi ma za mun kun wapan kuna no mino yidana no kar yato asam na tatamla na pira mun o zanga ka tumtun shele kan gandan mu ne je saham bala ma kan mulba saham da patala na lenye wula kan le nan la yalma kana tatamla na soma kan shiryam gargan samtin nirba yel mursra ka somba ka faage ka somba ka to nan na tatamla na na bonno no shi ndi ba nyala da mo pulo ama pa mo banguna dukul yel dukul de kan sane na bom na tasum tone ka songundi nyata na antonye songsum zanto kan nyentile akro labe manwa be ka yelma kan yerma no ay mambo gum le yato ko sanga na tasum tone en changun sane na tatamla na razungo mena na leb gargan sam zanto na zu nto songs kampaya sa ne kan nan ganda ya ma sa hake yibang na ya kam kan yerma atumane de to nan ka paso ama hay kwamba banya kwamba bandere yorgara bi maryam musalasan ka bayan kan na tatamla nan zang lalaptin ma zang ta na tatamla nan ta lalatun ma dumi sur ko zanga ta lalatun ma shi de yelne way manjene ke bambiye to anaka danshel ka taba bang nawunum bang nawun ko nyolo nyeke ma ka dago bahama ami chachi wumna ne yershan ma hallelujah Nehemiah sura yin kan la debata min de ban hayel ya ne kabra labna inti yel Nehemiah woy ni fu shabban palen Jerusalem ayi fi min namsu ne kababi halka Jerusalem gumala karzal yabdun lundamza kundi yel ya ne kaso sangu kana Nehemiah biawo Nehemiah dana kulan tofu wanda wum shelmazo da mo tiaranya dalilin zo kan na tatamlan na ne bayan biyan musu kuna dalilin zo ka Jerusalem goma yan lundamza da batala na bin shanin zancen da kula discover God given burden and passion Daniel sonche ka niyeshel amal 2026 karshen malbin ne kamal bukata amen dan ba hannun yanga number 4 define the destination not the details yet define the destination hallelujah the kwatalai na lem ne so ngunu to burse ne kunu shelma nyere nyeshe din nyeshe ama du walam bewula mbami bonum be shelma na mbami shelma afia de ba fia mbami maleku mila bi hakan kuna hallelujah Hebrew sabo sure piyana yin kallani yalla Ibrahim mayeto kayanin na tatamna na rayuwa yim anirman wasana in can alkaulatin bashir na lura alkaul silmi sentiyan Ibrahim raka map urashirin map ne yeshe map wora ayi keke ka kuna tan ma bala kemo ayi drakane urashili urabmi sulman ne yeshe ama uramesh no digna tatamla nanwel ne yeshe lezo na wona to san shelti man baza mini su modafsu dan patalai ne ta bangton kullu shapulma ama sul wala kat ne dul halta pani man kar bossa sa hannabon de bossa nabila to ka wula kan yan nan pa nabila to ama patala na miya ken shema abi miya ken shema to ka amal ayan nan shamba abi miya kullu shapu an kullu shapu on patala na mi poi kana lehra na yanya cece kayan babe moto be lore amma ai shi an kun shele kame mai moto kame mai lore ya kwamnatin nare ka a kun lam iyam nan laba nyanga da ma mi an kun shi destination first before details hallelujah this one the patala ne minene to boy sawo zancan yumata be yumanu
ula katile buan te yemo. In 3 to 5 years, by the grace of God, I see my house. Kakal anyer Michel ayimabu. Kakal anyel karanyashama. Don't want to kanyasam yikan. Don't want to katwaso yikan. Don't want to kalar yikan. Ayana. Sahawas and chang 2026 now. Sahawas and chang yuma tasaha. Sahawas and chang yuma nasaha. Ka lare peltu dundong. Kayansa yigre lure. Bayab min ba nabasu. Kanyasam. Dundong ma puna ka lara dinin nana ka bargo ya ka chete. Hallelujah. Antonia aina tonya mi sashir na pale. Hallelujah. Anini chir na tonya ya sashir na pale na tatamla na a ti hango den de to lehte bale ka ditable na won sashir to zanga anta pani man ya mi shir na nyel 2025 don't know can da kumna ama 2026 can le in February in March in April in May in June in July hal to ba December kan larnwel ko pietaba kan larn ko pietaba kan larn pietaba din kan yera din kan lera din kan me yunu swel nin natatam la natum zangta de to non ka bargon da nyambasu kale kanya lafiya na pallo kamsa aina tonyele na tatamla na me melshil no non les antara an no yeda an dio table asa no shirin to tum on yel no on tum shelma nyene ne toy yanyen lehme ton ha inyel lehme ton ha kanin pal kamal di table no yel no non shelma den ko mi shiryan nan zanta don to nan kana yun la yun kulma na ban ya shanga dan danan ma tin yani salna don to nan kana yun la amma sura maka na malgam anni dangar ma pulo kazan anin patto ne en lehre on meshil no on nan ban shel ntama en lehre on meshil no wo bai asro kan anin blin ya shelma dan nan ala shiba 2026 ne ambition sura ma zuwa dapsu na pilga ka to asiti duma nawo kayilo kudwana songma 2025 drana tonam karmalla abela katanga ama 2026 mo nye ka murma har bangaren sitara na murma sham nye ka biyan sane nye ka shin lole nye ka nyan malgan mo nyin kan nyara nye ka nyan nungo nyin kan tura songma ka ce karanan yelman la en biago dinin nan to asiti to dumana on kayiro en yan dun don pune bin ya kaza na bin ya kaza yi bin yasa bin ya kaza na bin ya kaza yi ta kumse bin ya kaza na bin ya kaza yi ta fabla amma yada nin ya shel mbongo 2026 to nimble blayan yada da yinga ba this za ganga this za cheblayan dwelte amma albarka min amfane albarka min nyafle alafiya min toni chende tombo din yada yan beto toni dabsil kamza abona pilga ka to asiti to dumana on kayo na oche ka nyele ninne oche ka 2026 mo ka albarka inye beshel din yan shi atona abona to asiti to dumana on kayo kudrona ngum ayel go so dabsil mo allo alkawle na nyela ngun nan le enti anirba ne to kum mbola na nyela ngun wum ngun gargate kaga on wata bayyar shanga dan swai ashilone kaga mote gargamte bayin shanga dan albarka suara dan biya tayinga albarka suara dan biyan tumashi albarka suara dan biyan dokulbo biyan papo pune sumo dab sungo surame kayena na akunne yanda ta bolma an gargate kaga on wote sumo dab sungo bona sumo dab sungo yana akamna anta kaga on woma albarka suara dan biyan ndondon pune albarka suara dan biyan dokulbo pune albarka suara dan biyan papo pune albarka suara dan biyan tumashi albarka suara dan biyan ndolen taptal pune sumo dab sungo surame kaya na kagam le woma yisama shayozo kagam le woma yisama shayozo to asiti to dumana wonsawo yelmo na soza to asimto na soza en yirama na tatamla na mesh 2026 kamantan da wum shamla no lapsi
bin shakam za tolnira ngube tolnira dibin shanga za ta dunduna pune tolnira dibin ya shanga za ta tafuba pune tolnira dibin ya shanga ta gwamani nyama pune o meshin o lafsina amma zuwa dafsumo da yila mina kumbura pune da yila mina sa'an to pune kayo nu o gargamta no tumatite no chakati nyenini o chakar nan titi sama sheyo so to asiti dumana awusa to na so za thank you Chakara no kwalti pemne la pawo ne chimaliga atene to duma yisa yole ne sura me na malgam tata lamna glory to asonte duma kamma anlo na mel shama se biamna la mel anlo na labse be shama biamna la lamna biamna duma tata so do ka yunye chimma to duma yisa masiya yole duma na albarka sura la duma azang shangala de be asala duma sangla tete duma yisa masiya ka ga mga wote Zanglakar later than I will be a chilman of power to do my yes, Samasia, to Natalia, Ayolo Mamos, my yes. To assist to the man I was sound. Didn't I Kalito? When you're Shangadang Malad, then that become and 12 wobble at Dundong then that become and 12 wobble at machine, then that become and 12 wobble at Bomani Yamapune. Kalisongo sahango kaya no al kawl no lapselna yisama shayoso oche ka 2026 mo ka shirin ya del labuna sambu bwal sambu tole karche ka pabne jilma labo san to asiti to mana awon bangombe alessandro to asito jilma pawta thank you to duma yisama shayo sana to kamsa mala to yisama shayo yes 2025 glory dan kamsa da mala to Yabia Hopune, the Susan Pune, Yamana Pune, and the man out of Sura, the Duma Yesayone, and Rotale Kaulish, and Anlapsel, Sonduma, Chakalated, the Summer Sia Yule, the Santa Biabnatan and the 2026 Punenduma, Nuvana, the Sura, and Anlapse, then comes out Dangmala, Tolum Mula, then comes out Dangmala. The Lablan Younger, then comes out Amala, the Bala, you are to Yabia Punumba, to Sura Medumana, at Lapsal Tenduma, cut it at Tama, then Yatama Nangla, Kayunya Chilma, to Duma Yes Samasia Yulenduma, at the Tamla Alexander at the Sura me, now song with Tenduma, Kayu, the best song girls at Yanyata Tamlana, the Duhanam Kataga, you lay some shayos, Kaina Tum Titi, Karchaka into the Mana, Chilma Kanya Power, Charlie. Amen. Amen.